Balipothar dilawjana long APHL siasa hem kimi kangpupong lakhain koira hini saropothar MSC constituency ke parleu Balipothar dilawjan national highway thomkebra sirkep ari along all party hill leader conference mate APHL siasa hem kimi ingdeng trok APHL se mahang ke thegarni bache tondun si ingpupon sonsial hi sarpa man pen ka che tongdun APHL si tiripia mepu je ai ka tharari deng pen ingpupon se sayang deng mesen pen pachun pon jaimega long songalong asongja po songja pila somsi Bikram Hanse, Rajesh Tiso, Kurusing Timung, Baburam Terang, Rita Kramsapi Anparta, APHL si Klembang Pubang Piatum Chetong Dun. Bokajan per Egyptian Rong Pinang Kilo Birta Malong News. Pisung pipi hek ponlong kami masih hek pen. Saropothar angkang ke inglong aparte hoi sige ong seta non ilitum theklong dagabang irrigation akama bang claim o edet lang seta ladak don suri alang roy ke kahe lodoi kali ante don suri alang roy pen seta litum irrigation lift irrigation selam det lote lapu lang ki sung ya kam avedet dia potlo ana sok yong si tiki ke polotang te non ke sok ta dor sok pikhang yang ke choya phan yong si ave polote monit tunga son ka prek ke do seta le avedet ji la si la sokpati ki tek pigya phan abang dak Saropothar angkang ta claim bek nang yela la hello ni li tek long la pen constitution bang bi a constituency bang bi ke bihek seta ilitum dak bang ke claim bang kama bang claim pen ining isi pet la syama tum ta do rokom dak ho la pen reng magali kukiet dum do rokom la kadwe akhei tumpen anta chelang pet akam si claim nai nildum APHL si polote hills leaders pusi pulo pa jo hills just se met ke hills leaders tuman an la pen tribe atum an ka chelang pet ya phansi dak claim nangi Tela nonom la nili pahawar long alam ki do sai pathak nali tum lai PHL si pen kopi alam thi paklang dum la solam ning oyalam athema ilitum khei angbong inglong khei tumke ong epik khangjang la song bong yong si reng ma pen garbi pen ka chelang un epu pir the ha ke ching ben ave pinlang setan non ke kapedu kok chu 2013 aning kan pen lo la kapedu ke jok takali la ka Assam government police agent Assam government agency tum si la ke claim police tum si claim la pen la long bongo sena tum do la pen RSS tum do la RSS bongo sena tum ke ilitum tribal atum along li an kachirai et long ya phan tribal atum aning isi pet papedo long le det nang ji wa phan lok si la tum claim la si itum phana pa si chok na pa thenga kam claim vertati ke cheng ajirding olo ha 1992 ning kan malom pen lo pusi pula dak edo nili ning do teng ke 1988 yokta name accused polte ta amen tok lor nangi la nili men si tok lor nili phano anta na arrest ri na arrest ke hai he tu ke nili phan na arrest lote nili men ekdom klang dong yi padang la si nili phan amena pe klang dong de je phan tin de phan na arrest de akis na non nanta amat ang tong ki phan arrest rong alam ka cuma ta hala bije APHL si ka pi puk ya phan la si non ta ilitum phan ta po anak pisung lo son thak si hala congress la pen akaprek ni tum United Opposition Forum atom pantanon attack lo lakani tum condemn lo atheman ni tum nil tum pan ke claim son thak hala tum pan ke claim lo ke la sin ni tum condemn tu nak kok lo lake la BJP Congress pan ke rai dun palam kali lake kalau kujut se nali tum PHL si hang ki thek piningan deng trok pleng lo bang solong di hang di jang pen amuluk an chitong ji labang suri thomkep baket doji bor kom muthe arni sihat si hala festival ke dola ngune tetum poisa khoros olohada la masi akunon ke karbi le inglong arat tum ke poisa ve ke di ari deng la BJP tum choma tha contract ta pipe det lo sakori ta pipe det lo jatta war sai pipe det lo la pos ilitum kisung lo la pos munitum nang dun o ke un edet ta thek sital la pura alang litum itum phandang support pe pa bang kali he support lo sita nang dun o edet ta thek mothela vote ki pia bang hello ka che ri nangi moheta ning jelo itom
tribal tum amen ke voter list along ka be to pick lang aprang arona ting ke arniwang ta ningkan arjon ta voter list amen che thap dun long non BJP tu ngai bang pa che thap dun long le ingkir check mang ke na hello ka hen no Tum kelang bom lake Malong News 24/7 hampang aparman klar da kabirta.